හරි. පන්නි පාරුංග. මම කියනවා try කරලා බලන්න. ආසයිතේ. අපි කොහොමද කියන්නේ try කරලා බලන්න. අපි කොහොමද කියන්නේ? try පන්නි පාරුංග. drive කරලා බලන්න. ஆசைதே drive කරලා බලන්න. ஆசைதேனா ஆசையா இருக்கும். ஆசையா இருக்கும். drive பண்ணி பாருங்க. exam කරලා බලන්නකෝ. exam පන්නි පාරුංග කියලා කියන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් මේ කෝල් කරලා බලන්න. කෝල් කරලා බලන්න. මට පද දෙන්න එපා කෝල් කරලා බලන්න කොහොමද කියන්නේ? කෝල් පන්නි පාරුංග. සර්க்கு කෝල් පන් සර්ට දැන් සර්ට කෝල් කරලා බලන්න අපි කොහොමද කියන්නේ? සර්க்கு කෝල් පන්නි පාරුංග. සර්ට නම් ට වෙනවා නම් දෙවෙනි මොකක්ද එනවා කිව්වේ? දෙමලින් ඉක්කුනේ. ඉතින් සර්க்கு කෝල් පන්නි පාරුංග. මේ මැසේජ් කරලා බලන්නකෝ. මැසේජ් පන්නි පාරුංග. අපිට කියන්න පුළුවන් SMS කරලා බලන්න. SMS පන්නි පාරුංග. SMS පන්නි පාරුංග. try பண்ணி பாருங்க try பண்ணி பாருங்க try பண்ணி பாருங்க try කරලා බලන්න drive பண்ணி பாருங்க ඒ කියන්නේ මොනවද drive பண்ணி பாருங்க driving කරලා බලන්න call කරලා බලන්න call பண்ணி பாருங்க call பண்ணி பாருங்க බලන්න call பண்ணி பாருங்க ලේසි හරිම ලේසි මේවා call பண்ணி பாருங்க மெசேஜ் பண்ணி பாருங்க மெசேஜ் பண்ணி பாருங்க மெசேஜ் பண்ணி பாருங்க අපිට කියනවා මෙහෙම delete பண்ணி பாருங்க delete කරලා බලන්නකෝ ආයේ මේ වෙනවද කියලා delete பண்ணி பாருங்க delete பண்ணி பாருங்க save பண்ணி பாருங்க අපිට ඕන කරලා බලන්න try කරලා බලන්න උත්සාහ කරලා බලන්න try කරලා බලන්න තව සැරයක් try කරලා බලන්න try කරලා බලන්න drive කරලා බලන්න call කරලා බලන්න message කරලා බලන්න හිතලා බලන්න யோசிச்சு பாருங்க තින්ත ගාලා බලන්න paint பண்ணி பாருங்க paint பண்ணி பாருங்க තින්ත ගාලා බලන්න සුට්ටක් හරිනම් මට කියන්න එල්ල මුනිදා சொல்லுங்க ආදරේ කරලා බලන්නකෝ කොහොමද කියන්නේ ආදරේ කරලා බලන්න love பண்ணி பாருங்க ආදරේ කරලා බලන්න love பண்ணி பாருங்க ඒකත් ඔන්න ලියන්න love பண்ணி பாருங்க love பண்ணி பாருங்க ඔන්න love කියන කාදල් කියන බලන්න ආදරේට අපි කියන කාදල් பண்ணி பாருங்க ආදරේ කරලා බලන්න love பண்ணி பாருங்க ආදරේ කරලා බලන්න ආදරේ කරලා බලන්න ආදරේ කරලා බලන්න හිතලා බලන්න think பண்ணி பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க think பண்ணி பாருங்க delete பண்ணி பாருங்க charge பண்ணி பாருங்க save பண்ணி பாருங்க ඕන දෙයක් දාලා අපිට කියන්න බලන්න කරලා බලන්න எழுதி முடிஞ்சா சொல்லுங்க டான்ஸ் பண்ணி பாருங்க நட்டலா බලන්න ஆசையா இருக்கும் ஆசைத்தை ஒன் பண்ணி பாருங்க அනේ ஒன் කරලා බලන්න ஒன் பண்ணி பாருங்க ஆஃப் பண்ணி பாருங்க லைட் ஆஃப் பண்ணி பாருங்க லைட் ஆஃப் කරලා බලන්න லைட் ஆஃப் பண்ணி பாருங்க එහෙම කියන්න පුළුවන් අපිට මේක ලියලවනම මේ වාක්‍ය දෙනවා බයික් එක ස්ටාර්ට් කරලා බලන්න මුලින්ම බයික් ස්ටාර්ට් பண்ணி பாருங்க பைக் ஸ்டார்ட் අර අල්ලපුරෙන් එනවා බයික් කියන බයික් ඔන්න එහෙම කියන දැන් බයික් ස්ටාර්ට් பண்ணி பாருங்க ஸ்கூட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க வேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க கார் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க අර කාර් අල්ලපුරෙන් එනකොට අපි අල්ලපුර කියන්නේ නේද කාර් නම් කාර් වෑන් නම් වෑන් ෆෝන් නම් ෆෝන්
ෆෝන් ඔන් பண்ணி பாருங்க. ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ෆෝන් ඔන් பண்ணி பாருங்க. ඔය ඔක්කොම වාක්‍ය දෙනවා මම. ඔයාලා මේක විතර ලියා ගන්න. ලියලා ඉවර නම් කියන්න මට. එහෙනම් මේක උත්තර ලියන්න. ෆෝන වල සිංහල තේරුම ලියන්න ඕනේ. ෆෝන දන්න දේව අතාරින්න. ෆෝන රීසෙට් பண்ணி பாருங்க. ෆෝන රීසෙට් பண்ணி பாருங்க. ෆෝන රීසෙට් பண்ணி பாருங்க. சார்ஜ் பண்ணி பாருங்க. சார்ஜ் பண்ணி பாருங்க. யூஸ் பண்ணி பாருங்க. யூஸ் பண்ணி பாருங்க. මේක ඔයාලා සිංහල තේරුම ලියන්න. யூஸ் பண்ணி பாருங்க. லைட் ஆஃப் பண்ணி பாருங்க. லைட் ஆஃப் பண்ணி பாருங்க. Which light. டேட்டா ஆன் பண்ணி பாருங்க. பைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க. பைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க. பைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க. පොඩ්ඩක් ඉස්සරෝම මේ අවවාදයක් දීලා බලන්න. පළවෙනි වතාවට අවවාදයක් දීලා බලන්න. කොහොමද කියන්නේ? advice பண்ணி பாருங்க. advice பண்ணி பாருங்க. අකුරු පොඩි වැඩි නම් කියන්න. advice பண்ணி பாருங்க. left sentence. left shut down பண்ணி பாருங்க. कार स्लो பண்ணி பாருங்க. कार එක ස්ලෝ කරලා බලන්න. कार ස්ලෝ பண்ணி பாருங்க. අපි කාර් එක වෙනකොට වීඩියෝ එක ස්ලෝ කරලා බලන්න. කාර් ස්ලෝ பண்ணி பாருங்க. අපි කාර් එක වෙනකොට වීඩියෝ දාමු. වීඩියෝව ஸ்லோ பண்ணி பாருங்க. ஸ்லோ பண்ணி பாருங்க. வீடியோ ஸ்லோ பண்ணி பாருங்க. வீடியோ ஸ்லோ பண்ணி பாருங்க. इंटरव्यू करना බලන්න. इंटरव्यू பண்ணி பாருங்க. इंटरव्यू பண்ணி பாருங்க. මේ ටික ඔයාලා සිංහලෙන් ලියන්න ඕනේ.